Myanmar boina wanga mi engamozat Mizoram raltlan an omek chungchanga wanglai ni chanchin bu Mars ni sompani chuak chuan hetiang hian ta langa Union Home Minister Amit Shah le CM Zorama'n thanga an inbiak thu hi Zorama'n thanga Instagram story a talan ania Union Home Minister Amit Shah chuan Mizoram CM pu Zorama'n thanga ron bia Myanmar atanga refugee Mizoram aron lut ta chu thonlet an i don lo thu aron hrilta mipuite tong China pathian in a chang ni lange ti ani thudon danin chief minister hian Union Home Minister nena hian Myanmar atanga ron lut ta chu zo na thlak mizo u nau ta tho an ni thu hrila keini tan chon mi sang an ni lo eile in tu le chena tu kan lo pe ani ati Amit Shah chuan raltlan te an in kol dan Zorama'n thanga na hril chu thalo tina anei lowa chun zom zela phal sakani heti la hian raltlan chungten an tor thei wangin Mizoram sarkar chuan raltlan chungchang ti darwak tha ati lo Rajnath Singh chuan Myanmar boruak chungchang a Mars ni som ni lai ni zan khan chief minister abia an soidun ero hriat ani lo tia talan ani hetiang ani mek la hian India ram chanchin bulian Hindustan Times chuan hetiang hian aziak kul mai thung Ministry of Home Affairs lam chuan Marsak State pali Mizoram Nagaland Arunachal Pradesh le Manipur tele ramri veng tu Assam Rifle ho tu te nena lekha khong tak mai karmasa zirtom ni som pani mar sang ni som ni pakhat khana thona he lekha hian a choi chu Myanmar ramatanga raltlan tu po India ram ri ron kan tura local te chu lo dang kir turin thu pek a chuani Home Ministry hian state sarkar ta chu refugee din mun pethei an ni lo thu a hriat tir ba ka India ram chu UN Refugee Convention 1951 le Protocol 1967 pom tu le mingziak tu ani ve lo thu chiang takin a hring hal bok Mizoram Chief Minister in a Instagram atalana hian Amit Shah chuan Myanmar raltlan te chu alo pom niom takin a ngai theya CM hian Amit Shah nena an in biana thu la hi thu dik tok lo soinge azep threnzok ti hriat ani hau lowa mizo mi puinol puin kan lo rin dan chuan kan u nau mang ang himna zonga miron bel lu tu te hi kan lo kuang kwa zel thei don emo kan ti lain Ministry of Home Affairs tu pe karo adang dai thung siani hi eng po ni se India sarkar hian kan u nau mang ang raltlan hial in hum himna zong tu te hi mizo thinlung hian hoi san theilul lowang kan chenom ram Myanmar boina chuan zualam alapan zeljok ni na langa military junta hian iangon khopui chunga township paruk munruka martial law an puanga sipai sarkar ta MRTV na puandanin iangon township sang North Dagon South Dagon Dagon Seikan le North Oklakapa te chu martial law hnuaia dania pathian ni tlai khan township line thar year le athenom Sri Pitha te chu martial law hnuaia da alo ni to bok hriat thei china mi za som ni chuanglai sipai kut tur hian an thi tua mitam takin hliaman tuar bok pathian ni khan sipai ro rena du lo pung khom sipai te kut tura thi an tam hle ti Assistant Association for Political Prisoners te chuan tharum thona en thi thlai tu te chuan an soi thi za thi chin chia za ta hian a tam jok fe tura chhut po anom bok mi puite hian mun tam taka Myanmar military tatmado ho du lo na lan tirna hi a chan chun zom zela sipai ro sang ana tiela heti mek la hian hun masalam angot khan mi puite hi in hu niaman tum lo hlia nau panga tanga thalai nu le pitar le putar thlangin an tang ruala mi pui thinrim ti apu turin Myanmar military ni nge ya hriat te chuan Chinese textile company te hi an hala Myanmar atanga China in gas alangna Myanmar ramdung zong pal tlang tu chu mun tam taka be atok ngei ni hriat ani bok
China ramin Burma ram lei hnuai ho sangna a hi bluna ber hi Myanmar military junta hian an ve ne silo chuan China hian an tanpui reng duang em ti hi zona lian tak ani Myanmar sipai thu neina pong la ka ro re na an chel du lo na awanga mipui ten lungoi lo na an lan tina kal zela hian nun na chan an om chho bel zel don ni te poina rin theya an khopui lian ian gona phei chuan mipui lungoi lo na lan tir tu ten la ka sipai ten silai an hme puana wangin ti sen aluang zai zui mai ni in report ani BBC Talan danin ani telin sipai lam silai me puapo anasa zela sipai te chuan military trucks mangin mipui thunun turin silai nen khopui chung an fang chho zela sipai officer pakatin social media post danin heavy weapons mangin inbuat saina sipai thu nei tu lam hian an kalpui mek ni in atalang Myanmar ram boina hian sipai ten lungoi lo mipui te laka an chena mi za somni chuang an thito ti BBC chuan a soya Myanmar boina hian sipai te chena ana tial tiala mipui te chena po ana chho tial tial nia soya nia Myanmar mipui ten nam sipai tia an ko tang mai helpol pasari zet in zom khom tele military junta sipai te hi an inwai chho tak tak do ni na langa heng kara zalen na sul mek tu Myanmar mipui te din hun ero alai na tom tak zet ani Mizo Zirlai Pol MZP General Headquarter chuan Mars ni som paruk thole ni zanda sari hian Myanmar boina boral te suna hun Mizoram mun sang sang arwala usung taka man ani aizol khopuya chuan vana pa hol ko ta man ani MZP chuan Myanmar boina wanga zona thlak te tuana chu en liam mai harsa an ti thu so in Myanmar boina wanga harsa na tok zona thlak te chom dola theitop chuapuya himna duwa Myanmar atanga Mizoram lo lutte atu langa boipui chun zom zel an toma Mars ni somni sangni somni pakhat inrini hian Myanmar zona thlak Mizoram lo lutte tan ve bur khona mobile concert huai hota munram changa pianga buasai antum Bengtivara Burma Refugee ti hi te hi binloksat thimula kan repeat le lokange Bengtivar tua Burma Refugee te hi engtia ti turnge ti ma tana pacho zia hi kanan bil tele sangkha zakwa somriat pariata Burma rama buina thlenkan ko nam jinga chau ni lo zofa te jinga po Burma sipai sarkarin melma ena an anoma chung jinga pakhat chu mizo nu ania asahimnan India rama ron tlan che in adin munkha sarkar ho tu ten anjir chianga raltlan nge ani ti anfin fian huwa Delhi lama United Nations Office raltlan himna zong ani ang takin zialuania Chin Hills atanga kanmi le sa te UN in ven himna asilam apek chin chiama sakber ani nge India ram sarkar hi sangkha zakwa somnga pakhat refugee convention emo sangkha zakwa somruk pasari protocol pomtu ani velo wangin ram danga tanga raltlan lo lu te enkol dan tur dan mumal India rama hian aum lova Tibet mi te anon tan chiat khan alo enkola Tamil hawin Sri Lanka anon tan chiat san ero ka chuan aen dan adang thung aum zia chuan India rama raltan ron lu te din muni sarkar lai puin tha atiang in arel mai thirani Refugee Convention pomtu rama te chuan raltan te an sahimna anjong theya chung ram te chuan an lo pom thinani Burma rama khian USDP lama vote thlak thin zo fa mizo te jinga po sipai sarkarna abikin tuna an han in ro sa le khi thlop anom lowanga boru ka tang hlea du lo em po in ti wak ngaina omri lo wangin ngoi an chu ni na lang NLD lama ero chuan sipai sarkarna apong la ka wanga du lo la lan te ta po anom ni in hriat ania chung ho tan chuan atira kan soi kan mizo puiron ral tan ang chia din mun lau thon ompo an om nge yang tun ma a Mizoram mizo te le Burma rama mizo te inkar boruak thalu tuk lo thin kha chu lo da thata ila tin kan ti diklo te tangin injir tabokila tuna chuan chiang zok kan theta zela unau chul khat chuak kan ni kan tia
hetia kan soi thin hi kan ril du tak tak ani chuan om zenein tuna hian ataka kan lan tira poimo ome rui lo le thil thalo tol ru tu te chu engnam po ni se kan u naw te nge po ni se thil thalo tu te ni wangin tha ena en the an ni lovanga ma se ani ho wanga u naw in kara bo ruak thalo om thine ro kan nei to lo tura nga yang van duai tlak takin tuna barmaram buina hian zo fa te chau lo po ral tan anom chau donin alanga sipai nan tha zat po hi hetia chanchin thara puana kan hriat aya tam dai ani le nge yang chin hriat lawa bo ta te po anom le lawang ti soi the ani lo tleirol ma kial sinikha sniper in alua an kam nin an soya adikani chuang khata tang ningat po khan barma sipai ron zia kan ra the ome boruak atang lia mipui ro rel na du tu ten tama sipai lam ero in tloman tum der si lawa ala so sang chau do ni te poina lang khuwa avar mai lo hle ang chu wang chuan thi ba ka ral ta hi tam tak anom ngei donin alang ani chin hills lama police then khat mizorama ron tlan lu te hian an soi anga barma sipai sarkar tu pe zom du lo wa tlan chiale zom du lo wanga an nunatan po lo om ani chuan thlir dan pahnia kan thiranga yang kan soi thin u naw chul khat chuak kan ni ti thina tanga thlir chuan Falam District Deputy Commissioner So Tun Winan Champhai DC Maria City Zwolinena Asaptogin and Sweet Chirila in order to uphold friendly relations between the two neighboring countries. You are kindly requested to detain 8 Myanmar police personnel who had arrived in Indian terrorists and hand them over to Myanmar. Ati hi ngai tu tak thei ani lawang achan chu u naw le u naw in chan lo kha adik thei lawanga chu mai ni loin mel ma an nei te hena pek le kha puti sangkungan central wime president ani laya mizo then khati luina athon ho ang nen khan ain ang reng ome ral tan tak tak po an ni lowa tin india ramin ral tan te lo don son dan tu dan bu mal kan nei lowa ramin thenom in kara boruak tha ne poimo ti ngai tuana mizoram sarkar hian chin state police le midang ron tlan te athon le tani chuan achunga kan soi ril ru khi kan polo tina ani ang mizoram sarkar ho tu chief minister pu zoram thanga chuan heti hian reuters chanchin thar lakhom tu ina komna soya saptogin as common sense dictate when there is a political problem in one country and then there is a fear for one life if they cross over to neighboring countries then normally they were not sent back tin riu tar chian saptong vekin the final call will be taken by the federal government which has been communicating with Mizoram authorities and still has not given clear direction creating some confusion on how the refugees will be handled he said tina jirbok heta puzoram thanga tu sohi dr sasa special envoy for committee representing PO down su luto CRPH to the United Nations chuan lomom tin Mizoram sarkar ho to pa berin zo fa te din munsia theito pathan puina pe ka in huamna nasa takina faka ma se puzoram thanga tu soi hi bi chen chuan ngai tua chian le ngai tua zui ngai lian ta kaum as common sense dictate when there is a political problem in one country and when there is a fear for one life if they cross over the neighboring countries then normally they were not sent back ti hi unaw le unaw in chanai matla wang in hausakna khau takani lawa soyang khan unaw chul khat chu kan ni ti soitu tan phei chuan kan unaw te kan phasan lawang ti kha chiang tak le hoi taka soitu niom tak zo kani MNF phei chuan ramboi laya sahimna lo petu te hi engti zong ma an phasan lo tu thole an thlop tla tu thu chiang takin an soi tur aniang ramin ria neya namin ria nei lo ti te hi tuna hian sap tong nge in Myanmar le India sarkar mai po ni lo khovel ma chief minister hian puangam turania ma se as common sense dictate tikwala kan tongam chawani chuan Burma sipai lawat lan chia zo fa te tan chuan
in ngana thatak ani hmel lo ani ani hmel lo na chu ama ngei na soizom atang hian alanga chief minister hian kan u nau kan ti raltlan te chungchang hi an u nau mizo paro rena ni lo hindu vai ho thu akal tur ani thu soi ni hetiang hian the final call will be taken by the federal government which has been communicating with Mizoram authorities and still has not given clear direction, creating some confusion and how the refugees will be handled, he said. Ti changa Mizoram thangaril ru langchu Mizopa ani na nga kan unaw te tia kan soichin din mun hi BJP sarkarin entin nge aron soidon ti kha angai ven berzoka Ketia Barma sipai sarkarin ron thon le ru an ti te hi kan thon le tani chuan ani na chiang tak sia tir veka thon let kan ni dona Barma sipai sarkar hian thate te in an post a duty le turin an tir let arin omlo le chu Mizoram thanga hian aril ru ani ani chuan aril ru chu khovel sia ta soingam tu niom takani chinung chuak zo fa te kan ni ti na ril ru tang pe chuan India sarkar po ngai tuana thui taka peanga Burma sipai sarkar po in kan in unaw na hi atak tak alo ni ti in thledan tharin a thlir theyang hetia raltlan chungchang Mizoram ngai po in lo thei lowa kan ngai tu angai awang le BJP sarkar thlop tu MNF sarkar lai ani awang hian man kuma kan soi citizenship amendment bill kha en le lokila in silnon ngai lovin enge ani kan reveka Hindu Kulmuk Party in India ram hi Hindu lal rama seman tumna agenda ani thole kan tana thalo thu te kan soivek to nuwa pathian le kan ram tan ti thu puya nei tu MNF Party MP Pusila ro sanga chuan omna party na thlo BJP ti lomnan Mizo mi pui du da navin kha bil kha thlo pani kha India rama chuan Mizo te tan chu ti ma min ti boy thei ngal ani lowa ani na ba kha in soi thala thur lo kan ti kan ria amai ro chu CAA hian India Bharat ram sakwa te chau ata langa tuna kan u nau te jinga raltlan te a huam ve mi alo ani huam ve om tak Pusila ro sanga le MNF Party sarkar hian a hun lai khan zapo don lowa Hindu Kulmuk Party Hindu va agenda bil kha an thlop don ani puin kan namta na thatur khat tel turan nor ve om takania ma se chu tiang chu a om ani chuan mi puin kan hrelo chu ni tun boruak hian Mizorama sarkar lai party thu nei na le amom an du wanga om lo po ngai tu lawa Hindu Kulmuk pol an thlop thatlo zia aron tilang ome Mizoram thanga soidan chuan heng kan unaw kan ti raltlan te hi thon ho lo chungchanga Amit Shah le khulama vai ho thu ania en tiklai point telephone ma Twitter ema WhatsApp ema Facebook ema fax ema manga ani biak thei reng lain Mizoram chief minister hian kan unaw kan ti te omzel da turi an puten an laron hril chiang lo ti na soini ramin ria neya anhamin ria nei lo ti kan soi thina changle MNF in zo fa te omna ram zong ram khata in siam tuma an bei zone atanga thir pe chuan tuna MNF president Mizoram chief minister ne bokin khovel ria tura Reuters a hril dani a beidon thak le ani Mizoram state day a Mizoten mania in real bola independent ram kan ni theina na nun lan tu Mizo sipai mata ta thina hetianga soi a dei te kha namril pu tan phei chun makti lo ruala ni lo state in real bola pui ting nei thu tura har sana tam tak pal tanga nunna hial chante an lo om to zia sarang chungin state day hlut na hi mi puin kan ria chian le apoi mo le ani Mizoram sarkar hian soi ang khan unaw kan ni ti te hi kan ring tak ani chuan Chin Hills police lan chung te hi rambuilaya Chin Hills a kan unaw ten Burma sipai laka MNF sipai an lo humang khan an hum tur ania Amit Shah ne na po he thil li chiang takin a soi tur aniang Mizoram mi pui ayo Pusila ro sang le Mizoram sarkar ayo puke vanal ve na poin an vai tong le sap tong thiam angin huai takin an ding tur ani media ma ate po an lang sek tu ani don lom ni zo fa ta tan chau po ni lovin
Burma rama mipui ro relna nei atul zia te pawh hi Delhi tlang atang khuan ring takin khovel hriatin an soi dum thei ani falam DC thu te ho in India ram le Burma ram in lai china tha kan nei zel the ne torin sipai sarkar hi mipui du dan azoma tu zia te an soi dum zok tu ni in alang chu sarkar lam chan ni ta se mipui chuan thi thei kan nei tam lowa rel ru a kan tlo thlop tat na te hi khilama kan u naw te tan chuan thil lo mom takan nge yang rel ru ba ka ataka kan thlop na te kan ti lan theina tu chu ral tan an oma kan lo don son nge hi aniang central way me hroi tu ten tun ma a no so police an nei thin ka chu tun ma thila ta taila tuna chuan zo fa ni lo ma kial sin I ma ta na po mizo jinga atlana hle ani hi kan u naw te kan ti ten an tuar ani phei chuan kan torpuin a le thlop na chu atakalan ti ra thul nge yang minister te hian kan u naw kan ti te omzel dan tur hi an pu ten an la ron hril chiang lo ti an soi ania ramin ri ania namin ri anei lo ti kan soi thin atang le MNF in zo fa te omna ram zong ram khata siam tuma an beina zona tanga thil phei chuan MNF president Mizoram chief minister ni bokin khovel hria tura Reuters a hril dan hi a beidon thlak le hle ani ngole tun truma khan pu matana pacho thuji ka khan sap tong te an omnuala kan han chira ani na ang khan viwaten kan lo hra thiam tura kan ngaya a sap tong om je lo hra thiam chi lo vior jinga kan omani poin min lo hra thiam don nia thu thar dang ngai thlak chun zomila thotan ni mars ni so panga zanda sarivel khan champhai ruan tlang khuwa Mizoram Rural Bank branch a kangme chuaka he kangme awang hian bank a man lai bungrua cheng noi so panga man huvel a kang chenia thu don ani bungro kang chajinga hian computer printer lian chi monitor CCTV wifi te tela an poisa faida na safe a kang chelawa lekha poimo che sang te hi kangme na ti chet mai lo chi boma anda wangin a kang chelo bok ni in thulak na chuan soi kangme a chuak ti hriat ani vele mi pui tlom ngai pungkhomin fire and emergency service le police te hriat tin hal ania kang thel motor le mi pui tang rualin mundang akan kai ma in an thel mit the ani ruan tlang kwa rural bank hi pusi lal than tuanga building ni in a chong hoi jok chu bank atana luani in a chung jok chu manager kwa tarata na lu ani kangme chua chan dik takri hriat ni chi alo ma se electric current short wanga lo in tran nia rin ani sai ha atanga thu non danin tho tran ni mars ni som panga chun khan mi pano pang kum komi be nei pha pu ismaila fapa le chian te chu siatla mi en be ro khai chu an ku wa le turin atira an ku vale chu an ei saka mi pano pang be nei pha hi ama in chunga chon lutin ku wa chu azuk pe a heta hian en be ro khai hian mi pano pang be nei pha chu lo manin chempui nen ku ta lo thlak tamai nia thu don ani a thian pa chon be nei pha rak thoma thria chon azukena thil thlen dana hmuina hlawa nasa takena awaka midang an lo thlen chuan be nei pha hian hliam nasa takalo tur man towa anun na chan man be chein si ha pan pui an tum lain a hliam to rewin a boral ta ni in thudun na chuan soi be nei pha sa hlum tu en be ro khai hi rui thei thelina ti buai awanga rulam chiang vaklo engama changa pa ngai le viau thin loi si ni in soi ania an chung te pan an buai puina sa then le nia thu don ani mi marau pang be nei pha ruang hi lumen ani nu in thole ni khan vui liam hal ania khotlanga har sana dang a thlen lo nan ti in mi pano pang kuthlak tua pu en be ru khai hi chalo MTP 10 police outpost somna hnai ber lobo khua pan puin police an hlan ngal ani ole viewer te hne na ngen na han je ve leila kan channel mina subscribe saklo te khan subscribe ti kha min lo me sak ve ngei turin kan nge chuwa chumi nuwa notification bell ka met le in ola inda donia